Dobra večer i hvala što nas gledate. Kada smo se prije gotovo 5 godina u drugom formatu bavili tipografijom, sami dizajneri to su proglasili pravim medijskim događajem, jer naš svakodnevni odnos prema slovima i fontovima u svim medijima uglavnom je barbarski. A istovremeno na zaslonima ekrana događa se velika revolucija. Zato je večeras pravo vrijeme da tipografiji i dizajnu novih medija iznova damo tretman kakav zaslužuju. S nama u studiju su trojica docenata na odsjeku za dizajn na Splitskom UMAS-u. Dejan Kršić, Nikola Đurek i Ivica Mitrović. Dakle, razgovaramo o tipografiji i dizajnu novih medija. Evo, Nikola, odmah da se možda nadovežete na ovu moju najavu. Točno prije 5 godina, otprilike prije 5, kad smo radili temu Helvetika, najrasprostranjeniji font suvremenog svijeta, malo smo i objasnili gledateljima gdje je sve prisutan taj font i zašto je on važan, zašto je uopće važno poznavati ili znati čitati font. Međutim, evo možda da ponovo to kažemo našim gledateljima. Konkretno, evo, kad vi progovorite i vas ćemo potpisati jednim fontom koji mi koristimo, nismo baš najsretniji s njime, ali možda evo je to dobar primjer da se ukaže na gdje je sve bitno, odnosno jesmo li mi korisnici, moramo li mi znati koji je font dobar, koji nije, što čini jedan font dobrim? Pa mi kao korisnici ne bi trebali znati da li je font dobar ili ne, ali dizajneri, u stvari oni koji taj font plasiraju, oni bi morali znati da li taj font dobro funkcionira u određenoj situaciji. Tipa baš ovi potpisi koje ste spomenuli sigurno dobro ne komuniciraju u toj situaciji, zato su to uzeti fontovi, oni besplatni fontovi koji dolaze sa operativnim sustavima i to je nekakvo rješavanje problema u 2-3 sekunde. Uzet ćemo taj font jer je Arial, pa još je i prvi po abecedi, pa ne trebamo dugo tražiti po kompjuteru. Uzmemo njega, potpišemo, malo ga suzimo i to je to. Ali u stvari kroz povijest i kroz početak nekakvog izdavaštva fontovi su jako, jako bitni. Znači, posebni fontovi se koriste i za novine, i za knjige, danas i za prikaz na ekranu, i za prikaz na web stranicama. Znači, svaki font komunicira u nekakvoj svoje najboljoj niši prema korisniku. Znači, nije svaki font dobar ili za potpis, recimo, na emisiji drugi format, ili za potpis ili za članak u novinama, ili tipa pak za nekakvu knjigu koju trebamo kontinuirano čitati ko roman. Znači, tipografija, koliko god ju mi ne doživljavamo kao svakodnevni korisnici, ona je jako bitna i ona nam u stvari, postoji ta neka krilatica da u stvari kada čitaš neki tekst, ako ne primjećuješ font, onda znači da je to dobro. Znači, vi kao korisnik, ja ga uvijek primjećujem, normalno mi dizajneri uvijek primjećujemo te točke, krive, krivulje, ovo ono, ali ako vi čitate novinski članak i ako vas font ne zamara, nije prevelik, nije premali, nije preširok, onda znači da je to dobro odrađen posao. Ista stvar je na televiziji. Ako sad taj vama potpis je preuski, pa vi gledate kroz oči da li je to dobro, da li je to Č, pa da li nije to Č, pa da li je to HM, znači da nešto nije dobro ako to nije dobro postavljeno. Htjela bi, evo, Dejane, i da i vi se odmah nadovežete na ovu temu. Moram još spomenuti našim gledateljima da je vaš dolazak u ovu emisiju ravan čudu, premda vi ste zapravo... Pa dobro, evo moram to reći. Dakle, uspjela sam vas nagovoriti da sudjelujete u drugom formatu, premda izbjegavate medije, ali evo odmah da ostanemo i na samim medijima. Ja sam u najavi spomenula da je često upotreba fontova, ja sam tu rekla i slova, tako moram malo pojasniti za gledatelje koji u stvari nisu i dizajneri i nemaju edukaciju iz dizajna, da se ponekad, odnosno često barbarski prema tome odnosimo. Vjerojatno ste vi puno više u to upućeni, pa bih htjela evo možda našim gledateljima za početak gdje se to može vidjeti, na koji način se tipografija i uopće dizajnerski rad tretira u današnjim medijima, bilo da su digitalni ili da su... Pa mislim da svuda gdje god se okrenemo praktično da su vrlo rijetki primjeri gdje vidimo neke dobre rezultate i dobre primjere koje bi baš mogli pohvaliti. Mislim da prvenstveno ako bi se okrenuli prema dizajnu državnih institucija, od naše omiljene teme, recimo ovih automobilskih pločica na automobilima ili saobraćajnih znakova po cestama i tako dalje, koji su naprosto opet jedno staro pismo koje je doživjelo niz transformacija kroz niz tehnologija koje su se proteklih godina upotrebljavale. Nikola bi vam sigurno o tome mogao par sati pričati.
Do toga, pa da naprosto one ne funkcioniraju kao pisma, da su razmaci između slova i tako dalje, ono potpuno pogrešni, što s jedne strane naprosto nervira nas kao dizajnere, kao neko ko se bavi između ostalog i estetskim stvarima, ali ne samo estetskim stvarima, ali u stvari kad pogledamo to jako na neki način može biti zbunjujuće i opasno u određenim situacijama, pogotovo za strance koji se recimo moraju snaći, pa ne znaju da li su to dvije riječi ili je to jedna riječ ili već nekakvi takvi odnosi. Dakle, tu bi trebalo napraviti jedan veliki iskorak i mislim da je to jedno veliko područje na kojem bi se upravo dizajn u Hrvatskoj sada morao i mogao aktivirati i gdje bi u stvari država trebala nešto poduzeti. Pogledajte naprosto izvještaje sa Sabora, izvještaje sa onih raznih sjednica vlade i tako dalje, pa su oni nekakvi natpisi tamo. To je isto rađeno u 6 različitih tipografija i tako dalje. Da se vratimo o barbarstvu i ovom jednoj temi i pitanju naime, trebalo bi uvesti i pravilnu terminologiju. Naime, kada se govori font, u stvari bi trebali misliti i govoriti samo o kompjuterskom, o dijelu softvera. A u stvari ovo kada govorimo i o estetici, o funkcionalnosti i tako dalje, to bi trebalo biti pismo. Dakle, već i u tim nivoima definiranja terminologije bi trebali napraviti jedan značajan iskorak. Što ja se nadam da je već nekako se počelo, ali... Da. I ja se nadam da će onda možda i te državne institucije napokon pitati dizajnere, odnosno ljude koji su educirani za to da im kažu što da rade. Možda doista iz nekog, možda ne radi to namjerno, naravno, vjerujem da ne namjerno, nego naprosto to dobije po zadatku netko tko ne zna ništa o pismu. Pa mislim da se naprosto ne brine o tim stvarima. Evo, nije da je sada udaramo u propagandu, ali grad Zagreb je opet, Nikola bi tu bio mnogo bolji, da vam kaže nešto o tome, pokrenuo tu aktivnost ili akciju ili projekt pravljenja novih znakova za ulice, natpisa. Što je jedan izuzetno važan korak jer se praktično vjerovatno nikad ozbiljno tome nije pristupilo. To je uvijek bilo nešto što se radi po nekakvom automatizmu. Daju nekim ljudima da to nešto napravi, različita rješenja na različitim mjestima i kroz različito vrijeme pa se to naprosto akumulira. A to jeste jedan važan dio komunikacije grada, izgleda grada, nekakvog u krajnjoj liniji opet i tog snalaženja turista, stranaca u tom gradu. Da se i nekog identiteta možda globalnog. Ja uvijek tog identitetu imam jedno mišljenje da to je uvijek posljedica, da to nikad ne možemo ići sa ciljem da gradimo identitet, nego će se identitet stvoriti naprosto kroz nekakav niz takvih aktivnosti, perioda, kroz neki protok vremena i tako dalje. Identitet se stvara u stvari dobrim proizvodima. Na kraju neki rezultat toga je nekakav identitet. Sada neka ideja da ćemo mi napraviti unaprijed ideju šta je to hrvatski identitet i to probati nekako programatski provesti, mislim da to nikad ne funkcionira dobro. Prije što čujemo Ivicu, evo samo se nadovežite jer ste par puta vas je prozvao. Ja uvijek prozivam. Pa da, kao pravite. Ne, sve stoji što danas je rekao, normalno ne možemo mi sad sa novim tablama u Zagrebu stvoriti identitet Zagreba, to bi bilo potpuno krivi pristup, obrnuti. Ali opet je dobra inicijativa jer ja kad sam počeo sa kolegom Bralićem raditi taj projekat, znači nove pločice brojaka i ulica u gradu Zagrebu, prebrojali smo samo u užem centru Zagreba preko 300 različitih pločica, fontova, dimenzija i svega. Znači godinama se stvarao kaos, nema mape standarda kako bi te pločice i natpisi na ulicima trebali izgledati. Što je za grad ovih dimenzija, možemo reći metropolu, apsolutno neprihvatljivo. Mi smo se, i sad treba stvoriti neki font i neki font pismo koje je karakteristično za Zagreb, što isto pismo prije nismo imali. To Dejan dobro kaže, bilo bi tautologija da kažemo da mi imamo nekakve stare type dizajnere pa ćemo se pozvati na nekoliko od njih. Ali onda smo našli neke natpise starih arhitekata iz doba secesije na zgradama u centru Zagreba i to nam je bila neka dobra startna pozicija da tako ćemo bazirati to pismo koje će kasnije biti na svim tim pločicama i natpisima za ulice i tako smo stvorili nov font koji smo nazvali na kraju Ilica i cijeli sustav novi označavanja brojeva i ulica grada Zagreba, s tim da smo se odlučili da gornji dio, znači gornji grad ne diramo i to je bila velika prepirka u javnosti da ipak je to nekakva naša povijesno nasljeđe, pa je taj dio nećemo dirati, a ja se s tim slažem
to je nekako saživjelo, taj nekakav austro-ugarski štih, nazovimo to tako, gore, ali donji dio i Novi Zagreb jednostavno je to toliki kaos da mora se maknuti sve da bi se unificiralo i barem napravilo mali korak pri nekakvom identitetu grada, makar je Dejan dobro rekao, to ne može biti identitet na toj razini. Ja sam naprosto fascinirana da je grad Zagreb odlučio da upravo vi, svjetski priznati, dakle, dizajner pisama, tipografije, kako bi to nazvali, radite da nije dao nekom svom tamo pomoćniku. To su svi začuđeni. To sam i ja začuđen, jer Dejan zna moju borbu ovoga s institucijama. Ja sam jedan projekt za tablice, baš koji je Dejan spomenuo na automobilima, imao gotov prije možda 3-4 godine, slao na sve moguće ovoga. Čak sam nudio, evo, ja vam to dajem besplatno, molim vas napravite te tablice jer dobro izgledaju, ovo što imamo sad je kaos. Nikad odgovora, ako je bio odgovor koliko vi tražite za to, šta vi hoćete s tim, nikad ono dođete na razgovor, znači te komunikacije nema. Ili je nešto tajanstveno, pa moramo platiti, ili će, ne znam, tipa neko ko Sanader, ko da se ima Fimi Medija, pa nešto tako slično, ali jednostavno ne možete doći do osobe s kojom vi možete normalno razgovarati na taj način. A ipak ne smatram ja ili mi iz fakulteta da smo mi neke veličine pa morate nas pozvati. Ali barem ako vam ja pošaljem projekat od 100 stranica koje vam nudim besplatno, ajde barem da se razgovaramo o tome. Toga jednostavno nije bilo. Tako da i mene je začudila ova otvorenost grada Zagreba i tog dijela za ne znam točno spomenik i ovo kako se to točno zove, da ja to radim i mogu reći da taj projekt u principu, kako su oni meni zadali projektni zadatak, da nikakvih upletanja s njihove strane nije bilo, znači moja ideja od početka do kraja bila sasvim moja. Tako dosta ugodan investitor po tom dijelu. Nevjerojatno, da. Da se samo opet malo nadovežem, koliko znam, ovaj problem sa ovim tablicama automobilskim je bio između ostalog u tome što nije postala jasna instanca koja to odlučuje. Svi su prebacivali odgovornost na druge. Policija, nije to naše, to je, ne znam, ministarstvo neko, ministarstvo jedno na drugo i to je išlo tako u krug i ne zna se u stvari ko to treba presjeći i dati nekakvu odluku. Čak se vraćalo sa tjednima se vraćalo na istu osobu koja šalje natrag pa onda kod nje i to je... Da. Dobro ste spomenuli fakultet, zapravo ja sam odmah na početku rekla sa Splitskog umasa, svi evo nam autentični predstavnik sa Splitskog umasa koji ne samo da je uspio krajem prošle godine organizirati jednu sjajnu stvar tamo, a to ćemo vidjeti u prilogu, nego evo i dovući sjajne predavače da se u Splitu zaista događa nešto sjajno na odsjeku za dizajn. Pa možda prvo da počnemo od toga. Dakle, je li UMAS doista postao jedno žarište dobre stvari, dobrih teoretičara i ljudi iz prakse koji, educiraju trenutno mlade? Pa apsolutno nije to samo moja zasluga, nego prije svega svih mojih kolega koji smo tamo od početka. Mi smo prošle godine organizirali tu izložbu koja je na neki način obilježila 15 godina Umjetničke akademije, onda su svi odsjeci imali svoje izložbe, a mi smo napravili izložbu Osijeka za dizajn vizualnih komunikacija koja je na neki način pokrila ove zadnje 5 godina što se događalo na UMAS-u i mislim da se tad na našem Osijeku dogodile stvarno značajne stvari jer u to vrijeme došli su neki novi ljudi, prije svega tu su Nikola i Dejan koji su na neki način pokrenuli nove stvari dolje na neki način odvele to nekom novom smjeru i mislim da je to stvarno danas jedno od najživljivijih mjesta u regiji u kome se na neki način educira o dizajnu, priča o dizajnu, na neki način da se stvorila jedna sjajna atmosfera koja rezultira i našim novim izdavačkim djelatnostima koje ćemo pričati i također ovom izložbom koja je bila jako popraćena, posjećena i mislim jako zanimljiva koja pokazuje na ogroman spektar stvari koje mi tamo radimo. Zapravo tih 5 godina obilježila ovu situaciju, znači od bolonjskog procesa, znači na neki način novi način studiranja, nekakve nove metodološke jedinice, međutim prije svega novi ljudi koji su došli, donijeli su neke nove stvari, nove struje, mislim da imamo tamo dolje jednu stvarno zanimljivu situaciju koja je sigurno regionalno zanimljiva, na neki način i u nekom čak užem europskom kontekstu. U posljednjih par godina kako se nismo vidjeli u emisiji, vi ste, dakle, izložbu kojom smo se mi ovdje bavili, dizajn novih medija, evo, pretočili u knjigu, pa bih htjela da to malo predstavite, evo, prije što budemo pogledali priču iz Splita. Ta izložba je na neki način, kad smo se bavili, znači, dizajn novih medija u Hrvatskoj, od nekih samih početaka, znači, sredinom 90. godina do danas je, na neki način bila zadnji onaj korak prije izdavanja knjige koja je rezultat mog istraživanja koji traje već skoro 4 godine, kojim se na neki način želio sagledati
scenu u području dizajna u novim medijima u Hrvatskoj, koja onda tada nije bila dotaknuta, nije bila obrađena na ovom nekakvom na jedan kompleksniji, studiozniji način. Najčešće je bila unutar nekakvih istraživanja koja se bavila umjetnošću u novim medijima. Mene na neki način zanimalo baš taj dio dizajna u novim medijima u Hrvatskoj. Što se događalo tih zadnjih 15 godina i ta knjiga predstavlja kroz 37 odabranih radova. Neke radove koji su po meni bili relevantni, koji su bili oni koji su koristili nove medije na specifičan način novih medija i koji su na neki način obilježile scenu i na neki način usmjerile dalje tokove u ovom jednom propulzivnom dinamičkom području dizajna koji je danas jedan od najznačajnijih područja dizajna u Hrvatskoj. Da, vratit ćemo se naravno na tu temu i na ovu jednu tezu koju tu postavljate o tome kako i danas dizajn možda čak ima veću snagu od umjetničkih praksi. To ćemo vidjeti nakon priloga. Idemo mi prvo dakle vidjeti što se to potkraj prošle godine događalo u Splitu. Novinarka je Lidija Špiranec. U tjednu kada je Hrvatsku zamela i smela snježna oluja, do Splita su ipak uspjeli doputovati oni koji su krenuli iz Nizozemske i Škotske. Naime, Splitska je umjetnička akademija u sklopu proslave svojih 15 godina, početkom prosinca, organizirala niz predavanja i izložbu studentskih radova odsjeka za dizajn vizualnih komunikacija. Izloženi su kompleksni radovi koji uključuju ne samo programiranje, nego i korištenje novih tehnologija, a odnose se na otvoreni hardver koji je dostupan svima. Na predavanjima se govorilo o razvoju dizajna kroz razvoj novih medija. Nizozemski grafičar, dizajner, profesor na Kraljevskoj umjetničkoj akademiji Erik van Blokland, autor je legendarnih obitelji pisama Beowulf, Trixie, Ames, te programskih alata za produkciju fontova. When I talk about my work, I talk about two things. The normal projects I've done, but also some of the philosophy of how me and my friends and colleagues started to work about 20 years ago. It's not necessarily about type design, but also about developing tools for type design. For years we had to work in a situation where there was not that much software developed for type designers, and we just decided to do it ourselves. And that's turned out to be a rather useful strategy. So I think every artist, every creative discipline has a control over their own tools, the tools that they use. Painters will mix their paint, illustrators will do the pencils, and yet if you use computers, everybody just accepts, well, no, that's InDesign, that's Photoshop, that's how we do it. And I think it is actually a really good idea if designers start taking control over that computer, and by writing small programs and getting more experience, building digital tools to build ideas. U intervjuu ističe da je najveći izazov za tipografe danas odupriti se pritiscima rokova, jer dobrim idejama treba vremena da sazriju. Stoga kada govori o najpopularnijem i najkomercijalnijem fontu 20. stoljeća, Helvetici, dizajnere upozorava. The original shapes, as they were published by the Haskell desk, actually are very, very nice. They're very thoughtful, there's a lot of ideas went in there. There have been a lot of terrible versions, and there has been a lot of lazy, sloppy typography using Helvetica. And I think it's easy to dismiss the whole typeface and say, well, but recently a new old version came out done by Christian Schwartz, which is really based on the old Hask drawings, and it's really nice and can be used really well. But because it is overused, I think designers have to be really careful and think about, and not just follow in the patterns, but really sort of, pay attention to what you want to say and how you want to say it. And I think it can be a good typeface. Nije mu bilo lako odgovoriti na pitanje koja je razlika između dobrog i lošeg fonta. Oh dear. A friend of mine once said that there are no bad fonts, there are fonts that are very difficult to use. So you might not immediately see what a typeface is for. At the same time, I think there are points in consistency. Or if somebody's making a decision to do something here and making a different decision there, there's reasons why a typeface might not be drawn very well. Maybe with lack of interest, maybe not a trained eye, maybe trying to do something quickly. I think everybody who loves typography and has an interest in type design, they will make a couple of bad typefaces to begin with. I have, everybody will. But eventually you will get experience and you'll figure out, oh, I'll just do it this way, I'll just do it this way. And it will get better.
But it's one of those skills that takes a really long time to pick up. I dok je Nizozemac privlačio pozornost umijećem oblikovanja novih fontova, gost iz Škotske, Michael Smythe, na predavanju je razmatrao što grad čini pametnim. Sveučilišni profesor u Edinburgu upravo radi na istraživačkom projektu kako dizajnirati interakcije ljudi unutar umreženog grada, a s nama je razgovarao o hibridnim gradovima i budućnosti. Well, I think nowadays all cities are becoming hybrid. Every city, Google Maps are there, and we can navigate and we can find our way into different locations. When we go to a new city, we can explore it using different maps before we actually get there. And then when we get there, it looks maybe familiar, maybe slightly different. But I think all cities now have this layer of data, and that's only going to increase. And the interesting thing for us as designers is, what does that mean for us as individuals? How will that change our relationship with the city and our understanding of the city? And will your understanding and will your relationship with the city be different than mine? Most likely yes, and the data will increase that difference. A kakva je budućnost gradova i našeg života u njima? That's an interesting question. I think there's a change in cities. I think cities are increasingly being seen as a solution to many of our problems. Urban living is becoming, since 2008, more than half the world's population are urban dwellers. So cities are growing, but some cities are shrinking as well. So I think the future for cities is really interesting, and I think technology can maybe change our relationship with cities and make it more rich, make it more varied. But they can also empower us as individuals, and I think potentially cities are seen as healthy places to live, and increasingly that will be the case. The models that we use in cities, the level of care and support that are in cities, will only increase. So I think the future for cities is bright. I think cities have to, as they always do, they have to evolve and change, and that might require some growing into, what are referred to as mega cities. Other cities may be much smaller. So. Tehnologija ima, nema sumnje, važnu ulogu. Proširuje vidike pojedinaca i skupina, no gradovi su pametni, zahvaljujući ljudima koji u njima žive. Dakle, evo, natrag smo u studiju, nastavljamo u istom tonu. Ivice, evo, ako se nećemo osvrtati na prilog, pretpostavljam da ne, već smo i u stvari rekli gdje se to događalo, što je bilo, dakle i dobra posjećenost i tako. Ja bih htjela da ostanemo na vašoj knjizi i na jednoj zanimljivoj tezi koju spominjete. Ja bih pročitala tu rečenicu jer mi se čini da bi možda našim gledateljima mogla zazvučati zanimljivo kao što je zazvučala i meni. Ja se uvijek postavljam u tu poziciju, dakle, ljudi koji ipak nisu u toj struci. Danas možemo reći da je uloga dizajna znatno moćnija od umjetnosti. Snaga dizajna je prije svega uzrokovana njegovim bliskim dodirom s novim tehnologijama, tržištem i potrošačima. Za razliku od umjetničke prakse, dizajn barata jezikom koji je zanimljiv široj populaciji, ne ostaje u galerijama i salonima. Prednost je dizajnera u tome što se njihov rad ne proglašava a priori umjetničkom fantazijom, te ga tvrtke, institucije i politika ne ignoriraju, kako je to čest slučaj sa suvremenom kritičkom umjetničkom praksom. Evo, htjela bih da možda ostanemo na tome i da se tu kasnije ideja nadoveže, jer upravo je upoznat i sa umjetničkom praksom i sa ovom. Je li doista danas uloga dizajna takva, i odnosno kolika je njegova moć? Je li vi to zapravo osjećate u nekakvoj svojoj svakodnevici? Pa mislim da je apsolutno danas uloga dizajna jako moćna, kao što kaže taj citat koji ste vi pročitali. Prije svega je to njegov dodir u biti s realnim svijetom koji na neki način sve oko nas je okružen smo dizajnom, bilo da pričamo o tipografiji ili tehnologiji ili ovim stolicama na kojim sjedimo. Na neki način ljudi su apsolutno upoznati sa snagom i moću dizajna i mene je zanimljiva jednostavno ta situacija u kojoj danas dizajneri sve više koriste dizajn kao kritički alat. Znači, u svojem radu oni na neki način ne rješavaju probleme koji postoje oko nas, na neki način razmišljaju koji su to novi problemi, što će se novo dogoditi, što će nas novo zanimati, što će nas novo na neki način prestrašiti, koje su uopće to nove teme kojima ćemo se mi baviti. Mislim da je dizajn sjajan alat
kojom se takve stvari mogu na neki način propitivati, prije svega kroz tu kritičku dizajnersku praksu o kojoj ja tu pišem, a koji se prije svega odnosi na na tehnologiju. Znači, ono mene na neki način zanima i tu u knjizi napominjem da će biti zanimljiva ta neka faza koja je jednostavno danas i već nekakav trend, na neki način nekako dizajnersko svijetu vani, na neki način dizajn koji se kritički odnosi prema tehnologiji. Kad kažem tehnologija, bitno je reći da to nije samo tehnologija o kojoj pričamo, digitalna tehnologija koja nas na neki način danas najviše zanima, nego jednostavno to su stvari koje se odnosi na biotehnologiju, na sve nove tehnološke stvari koje na neki način će obilježiti našu budućnost i mislim da je to uloga dizajnera da propituju tu budućnost na način koja nekad kroz neke njihove radove i nekako njihova propitivanja na neki način možda nekad i može nas prestrašiti kakva će biti, ali mislim da je važno da ta pitanja na neki način postavljamo, a ne da radimo ono što smo prije, to je što su dizajneri prije radili u jednoj fazi da budu služba samo toj tehnologiji, na neki način da je propituju, da vide da li nam je potrebna, zašto i kako i u kojem smjeru ona se mora razvijati da bi bila ono što bi trebala biti na službu čovjeka, to je na neki način da nam omogući bolji, zadovoljniji i sretniji život. To nas dovodi do ove teze o moralnoj ulozi dizajnera danas u društvu. Ne znam koliko su svjesni dizajneri. O tome će Dejan sigurno bolje ali evo, mogu bi Dejan. Volila bi da se nadovežete upravo i na ovu usporedbu sa umjetnošću. To je uvijek ta jedna zanimljiva usporedba. Brojni vole o tome govoriti, ali možda ljude iznenadi koji put da doista možda umjetnost nema danas takvu moć kakvu ima dizajn. Pa ne, ja mislim da od početka dizajn u stvari je puno moćniji od umjetnosti, upravo zato što je povezan kao prvo bio, a i jeste još uvijek u velikoj mjeri sa industrijskom proizvodnjom i drugo je sa medijima. Ono što je problem u stvari gdje se ta snaga dizajna na neki način umanjuje, gdje se usisava u nekakvu kapitalističku potrošnju, su upravo ovi problemi kao prvo marketinga, odnosno identificiranja dizajna isključivo sa marketingom i drugo identificiranje dizajna sa lijepim, sa estetskim. Dakle, dizajner to je onaj koji uljepšava stvari, pa onda imamo Karima Rašida, da se nadovežemo na još jednu vašu emisiju. Dok, naravno, evo, kao što smo već i u par primjera koje smo danas u emisiji spominjali, upravo je uočavanje problema i onda nekako pronalaženje šta se s tim može napraviti, kako možemo stvari napraviti boljima, kako možemo ljudima olakšati život, kako mogu bolje, efikasnije komunicirati, kako možemo, recimo, popravljanjem kojekakvih ovih formulara koje morate ispisivati. Ja se svaki put ljutim, recimo, kad moram plaćati telefonske račune jer su oni potpuno pogrešno smišljeni. Jer izazivaju veliku mogućnost, to jest otvaraju veliku mogućnost za pogrešku nekakvu pri tom plaćanju, kako bi se popravljanjem takvih formulara, što je recimo veliki problem u zdravstvu, mogli potpuno smanjiti mogućnost takvih grešaka, dakle mogućnost nekakvog rizika, mogućnost nekakve štete za ljudsko zdravlje ili u krajnjoj liniji nekakvu ekonomsku korist, odnosno smanjenje troškova, ubrzavanje određenih poslova i tako dalje. Tako da mislim da je problem probati se odvojiti od toga da dizajn gledamo kao lijepo, kao estetsko. To mene isto uvijek nervira u našim medijima kad kaže evo gostuje dizajner i onda kao gostuje nekakav modni kreator. Mislim, drago mi je da se i oni da su došli na nivo dizajnera, ali u stvari, baš ako govorimo o modi, problem je u tome što kod nas se više niko ne bavi ovim ili se u jako maloj mjeri bavi ovim stvarima koje doista jesu dizajn u odjeći, u odjevanju, to je zaštitna odjeća, to su uniforme i slične stvari koje isto otvaraju užasno veliku mogućnost za nekakvu dizajnersku intervenciju, za poboljšavanje funkcionalnosti. Da, unapređenje, novi materijali i tako dalje. Mislim, pogledajte Hrvatsku vojsku kako izgleda, to je nešto što bi pod hitno trebalo ili ukinuti ili im potpuno promijeniti njihove, pogotovo svečane uniforme koje su ostale iz 90-ih godina i Tuđmanovog dizajna. To je valjda on sam crtao na stolu tamo Da kad nije na salveti dijelio granice, onda je valjda crtao uniforme. A pogotovo u ovoj fazi kad imamo propadanje tih tekstilnih industrija, da se baš takve stvari mogu pokrenuti. Htjela bi da ostanemo oko ove... Da, ja sad opet, da mi ne pobigne misao. Kolega Mitrović je spomenuo ove nove tehnologije i tako dalje. A mislim da bi upravo dizajneri mogli se osvrnuti na stare tehnologije. Na ovo što je upravo kolega Đurek rekao, ovo što propada, što nekako ne uspijeva kod nas. Te tekstilna industrija, metalurgija i tako dalje. Tu je izuzetno velika mogućnost za mlade dizajnere da se uključe, da pogledaju, da pronađu neke nove i proizvode i postupke i da iskoriste neka stara znanja koja postoje još uvijek kod zanatlija kakvih i da to na neki način naprave od toga neke nove proizvode, nove usluge, novo bilo šta.
Ja bi možda jednu stvar još da se nadoveže na Dejana. U tom zadnjem dijelu knjige piše o nečem što se zove dizajn interakcije, na kojem jednostavno dizajn se može ostvariti na razini koja nije niti vizualna niti taktilna. Znači možemo razmišljati na koji način se događa interakcija između nas koristeći neke tehnologije ili medije. Znači na taj način razmišljamo ni o estetskoj, vizualnoj ni nekoj taktilnoj razini ili formi. Druga stvar, ovo što Dejan dobro kaže, mislim, taj nekako pokušaj povezivanja s to nekom industrijskom proizvodnjom koja mislim da je nekakav globalni problem koji se tu na neki način nestaje u Hrvatskoj. Sad dolazimo na vrijeme kad nosto govorimo da dizajni moraju raditi nekakve samoinicijativne projekte i tako dalje, koji se najčešće svedu nekakvu sitnu manufakturu, nekoj maloj razini. Mislim na neki način se gubi taj dodir sa nekom industrijskom proizvodnjom većih serija i stvari koje mislim da bi trebali na neki način biti neki smjer na kojem se sigurno može razmišljati i koji će omogućiti opet nekakvu serijsku proizvodnju koja opet generira nešto više, a to možda jedino danas funkcionira na razini nekakvih mobilnih aplikacija koje jesu nekakva serijska proizvodnja, nekog proizvoda koji ide u velikim formatima i to je nešto gdje danas recimo kod nas imamo jako velik broj autora koji rade nekakve uspješne stvari, u tom dijelu na neki način možemo konkurirati svjetski, ali mene više veselilo da se to događa u ovim nekakvim starim industrijama o kojima Dejan priča. Da, to je pitanje, to je jedno, mislim, velika boljka u stvari cijelog produkt dizajna. Ja sam htjela da malo ostanemo na ovim mladim ljudima koji bi trebali, dakle, možda i čuti što vi pričate i što predajete i vjerujem da čuju, pa malo da nam kažete nešto o edukaciji. Dakle, imate iskustvo educiranja vani, sami ste školovali vani, sad predajete našim studentima. Gdje smo mi, recimo, evo, gdje smo u tipografiji, ovom području koje je vama najbliže i u kojem ste stručni? To će biti ovi koji će ispraviti ove loše printane račune i to će biti... To sve stoji, naravno. Mislim, u Hrvatskoj mi imamo mlade i studij dizajna u Zagrebu i Akademija UMAS u Splitu, to su relativno mladi studiji. I u principu Dejan ima tu dobru izreku da su svi ti profesori, svi koji su autodidakti. Znači oni su uglavnom slikar ili slične naobrazbe koji su se onda prebacili na dizajn, ali opet ne možemo reći to je naša slika dizajna zadnjih 20 godina i oni su puno studij dizajna u Zagrebu i u Splitu je u stvari dizajn kakav danas imamo, to je u većinu produkt tih škola. Tipografija je danas u Hrvatskoj u odnosu na prije 10 godina sigurno puno napredovala. Imamo mlade tipografe, dizajnere pisama, ljudi koji kvalitetno oblikuju knjige, novine i to se sigurno pokrenulo zadnjih 7 godina. Ne sad da ja sad glorificiram sebe, ali i ja kad sam se vratio u Hrvatsku i neke moje kolege koje mi pomažu, a i Dejan i Ivica i cijele institucije stvarno pomažu da postoje odsjeci samo za proučavanje tipografije. Sad u Splitu imamo i diplomski studij, znači iz oblikovanja pisma, znači vi možete postati magistar praktički samo iz teme oblikovanja pisma što ga prije nije bilo. Da, možda da tu sad onda ubacimo i priču o knjizi Potez koju ste isto promovirali u Splitu. Zanimljivo, evo, ja sam je malo počela čitati, naravno to je knjiga koja se obraća dizajnerima, struci, može čitati naravno i netko drugi, dosta je stručno pisana, ali ona objašnjava to jednu vezu između našeg pokreta rukom i pisanja i tipografije. Nešto o čemu rijetko razmišljamo, barem mi laici koji uvijek kažemo, aha, mi ćemo zapravo sve rijeđe pišemo, rukopis više nemamo. Zapravo taj dio rukopisa ostaje negdje ipak u tom tekstu. Htjela bih da malo to objasni našim gledateljima, tu vezu između ruke i pisma. U principu sva slova koja mi čitamo danas, osim nekakvih pisma koje su naslovi čistom geometrijom, pa i ove nove verzije Helvetika koje je Dejan spomenuo i u prilogu u stvari, sva ta pisma imaju korijen u ljudskom pokretu. I u stvari i moja nekakva teza je da sve kvalitetne tipografije moraju imati nekakav kostur u ljudskom potezu. I zato i ja u svojoj edukaciji uvijek studenti na prvim godinama moraju pisati rukom, pisati perima, tek kasnije ta svoja crtanja, u stvari pisanja, stavljati u tiskana slova, pa kasnije i u fontove i u kompjuteru. Znači, u principu ta knjiga koju smo preveli, Gerrit Nordze, to je vjerojatno najzaslužniji čovjek u edukaciji u oblikovanju pisma u zadnjih nekoliko desetljeća. Njegova cijela teorija se bazira na tome da svako pismo u svojem korijenu mora imati ljudski pokret.
i da u tome je i problem današnje edukacije, zato imamo i toliko puno disleksične djece i sve to, jer učimo djecu krivi način ovoga pisanja. Znači, učimo im klasične poteze koje oni moraju memorirati, a u stvari ne oblike dijelova slova, poteze, kontraste i takve stvari. Htjela bih, Dejane, da se sad tu vi, kratko, naravno, nemamo više toliko puno vremena, nadovežete. Vi ste jedan od onih dizajnera koji su prvi uveli, čini mi se, barem koliko sam ja pratila u posljednjih desetljeća, našu književnu proizvodnju, uveli, dakle, da uvijek stavljate font, da kažete autora fonta, da spomenete koje je to, dakle, pismo koje koristite, što mi se činilo u jednom trenutku neobičnim. Zapravo smo tako malo educirani da ni ne znamo sva ta neobična imena tih pisama koje onda vidimo u knjigama. Pa me zanima kako ste vi do toga došli, ili to nekako ono, iz čisto jedne, zapravo, date svoj doprinos u stvari jednoj edukaciji? Pa da, mislim, nisam ja ono prvi koji je to uopće izmislio, ono, mislim da postoji niz ljudi ono na svijetu koji to rade, naprosto zato što tako ono odate počast tom čovjeku koji je napravio nešto s čime se vi služite. Neko je rekao da su tipografi uvijek, da su dizajneri tipografije, odnosno ljudi koji rade tipografiju, uvijek na neki način postmoderni. Oni se uvijek baziraju na nečijim tuđim iskustvima. Bilo da je riječ o samim autorima slova koji se onda oslanjaju na nečije tuđe ili uzore ili opet na nekakav rukopis pa to prebacuju i tako dalje, ili na neke oblike koje pokušaju pretvoriti u tipografske oblike, odnosno pogotovo mi koji se bavimo recimo dizajnom knjiga i publikacije, koji onda uzimamo tuđi autorski proizvod, nečije pismo i onda ga opet na neki način kompozicijom reinterpretiramo. Od bilo koje dobre tipografije se može napraviti, od bilo kog dobrog pisma se može napraviti loš tipografski dizajn. Možete ga upropastiti vrlo lako i ja vrlo rado priznajem da sam vrlo često bio autor takvih loših radova, naprosto zato što se pokušavalo u jednom trenutku potpuno eksperimentirati i probati otići korak dalje od toga. Na početku je Nikola govorio da tipografija treba biti nečitljiva. To je svakako jedno temeljno pravilo nekakve klasične tipografije. Mi smo recimo u 90-im upravo inzistirali na tome da to bude eksplozivno, da to bude bombastično, da se vidi da se to trebaš probijati i da se na taj način čitatelj aktivira, da on postane svjestan da to čita, da je to upravo neki proces čitanja i da onda se nadali smo se, ja mislim da to nije potpuno besmisleno, da pritom onda i sa sadržajem na neki način aktivnije surađuje. To doba još interaktivni dizajn nije bio toliko razvijen, elektronski. Dakle, u tipografskom mediju, u novinama, knjigama i tako dalje smo pokušavali dobiti takav nekakav efekt. Htjela bih da ostanemo još malo upravo kod knjiga, jer često s knjigama stupamo u nekakav emotivni odnos, vežemo se uz njih, znači nam puno. Tekst koji čitamo u knjizi, pogotovo ako se radi o nekoj možda beletristici, recimo o nekom romanu, sad nije bitno knjizi poezije. Dakle, tu je to bitno. Kako vi recimo na to gledate? Primjećujete li tipografiju dok čitate? Je li vam ona nekad smeta ili ne smeta? To opet ovisi o tome šta čitate i kako. Postoji nekoliko sad novih knjiga koje naprosto nisam mogao pročitati zato što mi je bilo to previše naporno. Već sam previše star, trebaju mi naočale. Trebao bi sad imati još i povećalo za ta mala siva slova u predugačkim redovima, pogrešno podijeljena i tako dalje. Postoji niz tih klasičnih pravila koje naravno omogućavaju neki način lakše čitanje, lakše komuniciranje. Ja sam uvijek zagovornik toga da se ta pravila treba usvojiti i onda vidjeti gdje se od njih može odstupiti, gdje možemo ih prekršiti i tako dalje. Ali opet neke stvari se naprosto ne bi trebale raditi. Nažalost, mislim da velik broj naših izdavača, opet se vraćam na iste obsesivne stvari, se bavi recimo naslovnim stranicama knjiga, a da je knjižni blok unutra, tekst knjige da je katastrofalno složen, da je to praktično neko iz Worda samo pusti ono što je dobio iz prevoda i idemo dalje. Samo da se to... Tu je jedan veliki prostor opet za dizajn i za angažman mladih dizajnera. Dakle, izdavači, pozovite ljude, to stvarno ne košta. Mislim da isto košta napraviti lošu knjigu i dobru knjigu. A dobra knjiga ostaje, znači nešto u kulturi, ljudima znači nešto tako emocionalno, mogu uživati u njoj stvarno kad ju možete fino otvoriti pa kad imate prostora i za palčeve i za sve i naprosto vas ne zamara u tom čitanju, za razliku od nekih gdje stvarno izbor pisma ne odgovara naprosto sadržaju, a onda još i ta forma onda vas na neki način otežava
komunikaciju. Ja ne bi sad ćemo, samo ja sam htjela reći, ja namjerno sam skakala malo s ovih tema tako široko, zapravo da publika vidi, da čuje što sve podrazumijeva, recimo ta jedna takva tema, da nije dakle dizajn samo jedna tema za stručnjake, mogli bismo reći, koliko je ona u stvari svakodnevno prisutna, to treba zapravo stalno naglašavati. Ja bi tu skočio na ovo Dejanovo, mislim na samu temu emisije, nije slučajno da su ove dvije teme povezane, tipografija i novi mediji, baš u ovom danas vremenu, zbog toga jednostavno što su danas novi mediji, kao što ja navodim tu u knjizi, postaju definitivno mainstream mediji. Znači, to su da nas najveći masovni mediji su ono što smo mi nekad zvali novi mediji, prije svega internet, kao nadznačajni novi mediji danas. I upravo se zbog razvoja tehnologije, same izvedbe web stranica i same tehnologije prikaza, ekranskog prikaza i same tehnologije, svih onih softverskih stvari koje stoji iza toga, danas tipografija u novim medijima dobija sve veće značenje. I više nema onog vremena do kojem smo jednostavno imali limitiranu mogućnost korištenja tipografije u novim medijima, kad je svako ko je bio manje više obučen kroz nekoliko pravila mogao koristiti tu tipografiju u novim medijima. Danas jednostavno sva ova pravila o kojim pričamo tu kroz knjige Potez ili neke one standardne tipografske priručnike iz nekog onog vremena od prije, su jednostavno ona znanja koja su potrebna i koje mora neko znati da bi kvalitetno oblikovao novim medijima. Znači, nema više mogućnosti kvalitetno oblikovati u novim medijima bez klasične izobrazbe tipografije, ono što radi Nikola sa svojim studentima i Dejan kroz neke svoje kolege. Jednostavno, danas više to ne može funkcionirati i zbog to je jako značajno razmišljati o tome da je tipografija danas jednostavno značajna u novim medijima je podjednako kao što je bila značajna prije u nekim drugim medijima, da sva ona pravila uz neke male preinake jednostavno vrijede u novim medijima danas. Ali kako kaže Nikola, s time je počeo, s tim možemo i završiti. Zapravo za mene kao običnog korisnika bilo kojeg medija, to sve nije bitno, ili tako? Pa to uopće nije bitno. Osim ako me ovako nervira pa ne mogu, kao što kaže Dejan, ne možeš pročitati tekst i tako dalje. Ali u stvari ne moram to sve znati, bitno mi je samo da mi je sadržaj nekako lako dostupan. Ako je riječ o nekoj knjizi koja se mora pročitati, tako reći, na prvu ili nekakva novinska vijest na prvu, tu nema prostora da sad nekakvom eksperimentiranju kao što Dejan radi u Arksinu, što je u stvari, ali opet je takva ciljena publika bila. Ali ako vi primite knjigu ili primite novine, pa što Dejan kaže, ne mogu slova biti premalo pa da se vi mučite pa ne možete čitati na nekakvoj normalnoj razdalji. Vas to ne zanima. Vi morate vijest pročitati brzo, da slova vam ne smetaju, da ta tipografija je toliko ugodna oku, a to i čitate sami primijeti. Ja nakon nekoliko razgovora, ne znam, sa svojom mamom ili sestrom kaže, gledala sam sad ove novine nove, pa nije to baš da mi je bilo ugodno čitati. Nekako je to premalo ili su preuski stupci pa mi stalno leti. Znači, to čitatelj ne smije primijetiti. Druga stvar, kad govorimo o nekakvom dizajnerskom show dijelu, pa onda hoćemo da to leti na sve strane ili da su slova toliko malo da niti Bog ne može pročitati ili takve stvari. Hvala vam puno, moramo završiti ovu emisiju, ali ja obećam da ćemo se... Tek smo počeli. Ja obećam da ćemo se mi i dalje baviti ovim temama. Ja naime jako volim te teme, čini mi da su bitne i da je bitno da ljudi vide da ih se tiču. Koliko god ne moramo znati, ipak je dobro kad smo malo educirani, pa ipak vidimo zašto nas neka knjiga smeta, čak i ako je dobra sadržana. Hvala vam što ste bili moji gosti. Hvala i vama, dragi gledatelji. Vidimo se ponovo za 7 dana. Do tada srdačan pozdrav od cijele ekipe Drugog formata.